Medo ways on Ewenyigba TV Nyadzɔdzɔwo wana woji kele miaƒe dɔwɔƒe yi ke le Dabala Junction le Saftonu amete nutom le Ghana to come pe dejo yi ke waka miesimi akwe adare yapalachi nemi ke do wi be Ewenyigba TV dɔwɔƒe ƒe tanɔƒe gã ele Germany gbeta to come nyenkonye nate agbeyome Peter afile ma agere nyadzɔ mia ale nku de ngodonya wo muti nemi NPP du hababo le pakpe pli bla evovo enepe ametete wona wike ayiji le Ghana to come America trona asilenya jo gbale ikenye inside newspaper nya poto kwesi prat edemebe wole apono usira usu tege abe duplola ike akọ aflaga le pakpe pli bla evovo enepe ametete wona woman Povito de bebe asisu novi haname alafa de kaji le yopa chadidi wana de ike yu owo le gumwa nuto ike nele again nuto ga me NDC National Democratic Congress yu hababo ike nele Ghana to come le apakobe blibla evie pa metete wana wope akpajia wodi kokblo na jidudu obe wo adele amomi pe nyawoji le Ghana to come ike agbe na anobobo ne to come view Hey, I play ball and board gale egbe eto mi la ma trophy ma va na magara nya jo me nemi agbeni be mi le ka won play mi la Ewenyigba TV pe mo woji kene mi agara nya jo me nemi en ma kan ke mi aje gome ba play bla evie pa metete wona ike ayiji le Ghana to come ike anye mi pe general election hana to polo pa play mi pe ntu pe jipola pe wona ume le Ghana to come godu nyenda ka wole gamde gochu apoto kwesi pra junior ikenya America etrona asilenya jo bale ike le Ghana to come inside newspaper muti ede mebe NPP di hababo pa agbonu gladowa wuti be yo acho apono usula usu ikenya America le miapo moda munya ojipom le Ghana to come aba America acho aflaga aba parentito enele pa pli bla evovo enie bo ametete wona wo muti kale apoto kwesi pra junior pe nyawunwa ede mebe NPP di hababo a le open gomukuku alo tapepepe de ike no wo wole ajama wudejesi be anobobo ene apono usula usu be wo ato asiji ke wo agere pli bla evovo enie ba ametete wona woman ke apoto kwesi prat ede mebe le yopan gomukuku alo le ye abenjo to wala akpajia America na le ablekuma west alo ablekuma retorope nuto abe America nye nuto jipola titri le south akpapa mabo pese opa manola ene yeke ewo esepa kple dodo le wonua ede mebe nya America chowu ke kopole NDP tu ha bobo me yeke akpere wonti be wo adasileji aba America acho aflaga be parenti to ene le akodada wona yeke ava eji ke ede nya e kogbolo le wana dai ka ele eji le Metro TV mokbo mo uji le okuda nkekeji ka ede mebe le yepango mukuku wana uwuti abe America nye nyadzɔdzɔwo wala le Ghana to come novi gede wo dibe yu agere e pa play bla evewo eni e pa ametete wana ome ike wode nkwado ko bla be Dr. Mahmudu Bawumia ike nye dupala wo parenti to le poti plus evele ike achu pa play bla evie eda sene pa play bla evewo eni Bakule America le miapo asidanya ojipom le Ghana to come hekpere nyanu de lo pa akpaji kenye koji opon kuma ba America wana bobo ebe wo ato asiwiji a menye ni ke ade efine opa wana o kaiti ye wo dem mebe le to come bi opa akpaji titri ale ke ganya o kakule dowodu nyawo le sesem le Ghana to come ehie be NDP tin ha bobo na guglo ike wo awododo hana so help tije mapopo le Ghana to come godo Kanamia actually NPP do have a woman and became me a great to be top of the name. Would I like a hold on back if you want now let him le Ghana to cut it trinia, me up again no to you to hold to the Ghana to copper Akpajia. But we told them a bay you put as soon no in Hlem Alafadeka, you can 100 G le Gumo you can le me up Gumo ike nele miapato hodwome ka wodi kokblobe le yopa angom kuku wana mutia you edejesi be yopa kobito dola gede ha uno nchuchu na hlodo nu wala ya hafi wo gana rete fo hana ajidada fa wona ike nele ejini ka me ike nyandela alo egbere la Ghana Central East Divisional Commander ike DCOP ochiri bawa edembebe le yopa ngom kuku alo en gomsese ike suyu si hana yopa investigation alo
ajaman gomo kuku pa wana yike ejia enye patabe le flangi pa akpajia ne yo agere gumo anu to yike no besu amenhleme alafa de kaji ka ode mebe no vie wa beta to come vivu yike wuchu Nigeria beta to come Côte d'Ivoire beta to come ka Togo beta to come hekbere China vidija de wonti ka ode mebe wana yike gomo le hafi yo pa asisuwa de wole egbevon alo atika yike nye wi num hafi yo pa asi esu woji ka ode mebe you think bo modern we ko nya laptop ka plaka ho movuvu le no vie wonti yike de fie wo nya mere ka wo po baro kwe le amabeble le kububi moji yike nya cyber fraud ba wana woman ka ode mebe yo ja ba yike yo pa asi esu amerika wo po baro kwe le gbolo wo alo asha wo pa akpaji yike nya sex workers so le mutuma men yo pa asi su ama adenji le yike men anya chore amanwi yike yo achole ntinya be wo gbonu be yo mo awole covid-19 pakla epese do mede asititru nya nwatinu chonu dodo wona ka amerika nya Berlaga operenti to ike ACP uduru animin ede mebe no vie ukata yo aja gba ike yo akọ ayide bonu ike agojeje yo akọ akuko no wa anya mi ike ne yo agboro kele ugbo ele yo pedo fo ike wa pere yo nti ana ngomo kuku wona o kenya ne sare ike afu akọchi bonu a mi akwe ajare nya fe ya balanchi ne nya fe nya sela vivio kana mi achela ko bi to pedo pe meneni ikenya agade amomami pe nya wuti ne mi le Ghana to come kuda momami pe asi wuti le Ghana to come nyataka ka alo and lady we de gube chupa pe play bla for the kepe jinu banto heda sene jinu ashikia odala momenti le Ghana to come le alafaji ashiki kenya 9% ka oda mebe dadale amomami ji le Ghana to come le ashiki pa akpajia enya mi kan yene jiru akpata kuda le covid-19 agble nyampe ganyaw le Ghana to come ike wo anami relief alo wo anabe mi avokochu ganyaw pa asima ka wo dem be ajoga nye mi ka wo dala nyampe mo mi nyawji ike enye patabe to come viewer no waje ajoga mo hankem kotu dadale amume mi pe nya wuji ka me ike nya ndela ne National Communication Officer hena NDC dunya habobo ike nya poto sami jemfi edem be enye pata be yo awe yo ne duplo na kufu ado ka plepe duplo ha ike na le SG NPP dunya habobo be wo atra asile amume mi pe nya wuji ka apoto sami jemfi ke nya ndela ne NDC dunya habobo edem be le yo pango mukuku wana omutia enye pata bele pa pe klibla vo evie pe dodo ike wa wole Ghana to kontia wo adele ajoga ochi ka na be agbenano agbetepene Ghana to come view kata ka apoto sami jemfi edem be le keke yo ma Ghana to come view do wodri are ka mele osule ike me no vi gede wa do wodri egele osi ike fie me umuga poto kale afatu pa wana oji ike yen no vi mo be wo adi edo no le Ghana to come ka apoto jemfi eji odem be le yo pa ajoga pa akpajia yen na jidudu be wo agede beta to kombo ike wo abie pepere mutitri hana amomi fanya le Ghana to come ike wo adidi ke dungo vaya abukulo ma bo ike no Ghana to come o di ko blobe ma didiwa yo agere eklogaji ike yo ajen ko kuku wana goma alo anyama jojo pakle jidudo ike wo alen kude nyapa momomi pe dadaleji nyaunti le Ghana to come enya sai ike adu akwa acho to plapa plapa do opie me mia akoy agere ya balanji ne titri le momomi pe nyawje le ike me NDC dun ha bobo wo yo no be wo adele momomi fe oji le pakle pli bla for eviem kele momomi po akpajia ele sidi adepeso bla ashike ike 6 cities 90 pesos le amomi do po ikota na le Ghana to come a pompi station so ene kege yi mo rega mi achom ya panya jo abenya taka kaule Ewenyigba TV ban pomoji ako asedu yenye ekia finema ajo le miagwa mamuglo ma akunu kochu ngodonya yike wo emedo nemi nyataka ka he de go ko choko bi to do pe ike na le Ghana to come titri le to ho tu ne Ghana to ko ike ege nu to be asisu no vi alafa de kaje le ike me you edi cha gede nu to ado me titri nya gumwa nu to ye no vi aden ike unya gbulu alo ashawo a asisu wo ama aden ji ike you akula ko ide bonu akujeje ike eja ne you akoy adare ko jine ho na bon to drop wona
Akoto kwesi pra junior ikanye amenya managing editor alo utrona aside Nyadzɔdzɔwo gbala ikanye inside newspaper Nyadzɔdzɔwo gbala mutia edeme be NPP du ha bobo wala agbaje ike wacho dudolu America na le dudongo abe enupola kwa mo Nyadzɔdzɔwo na le communication minister be ikanye usila usu na ba America acha flaga na NPP du ha bobo be parenti to le patro bla evevo enie muti kele momeminya opa akpaje NDC du ha bobo oyoyo na duplo na kufu ado bla be duplo ha bele pa pe bla evevo eviema wo aja gba ike wo adele momeminya oji le Ghana to come kan radio de fiebe le pa pe bla bobo de ke yema zi ashege so yinke wo dare momeminya oji kele fifia momemi le momemi trapo wa enye sidi aden peso bla ashike kinye 60 days 90 pesos gay mo de kama cho Nyadzɔdzɔwo le egbe kekeji akọ asedo yenye ekin koi mato yenye nate agboye me pizza akpenemi le mi apon popo tani poto mi agano le kawo ba play Ewenyigba TV pe mo